friends এবং আমরা উপায় থাকতে পারি Ibis nomo owner nai simsa sikejo program ko simbuita sana to mane ago be bato ka ai hinai to mo kan dine bro ni bagi no gawo tau ঠিক হয়ে ko sinaro aro খরচ থাকা 10টা রুম 33 লাখ টাকা 33 লাখ রাং খরচ হয়ে যাকা ambai ro satono phade sayum tabo ayam sini puskam ostun tongo adago unveiling program nai aro sini kaisa koimu joto 10টা stall और नाम का more design totally indigenous design indigenous को भी अर्थ बुइनी थानी हायर खाइमाया जों इटिएडिसि नि इंजीनियर और किसिं फिनो मोनो डिजाइन खाइगा and totally this would fit the requirement of our unemployed youths 33,80,000 anapro EM agriculture tongmani thereafter Diniang deputy CM ngomono ma phiok thagya tei kaisa market stall tangnan musu wanga bai nahi EM ni theke market stall tangwa bai se deputy CM ngai deputy CM ni tei kaisa tangga tamu jani ngai এবং ওরা আসবে সিও সাহেব ভাই থাজিং সালাইকা মনি দুই তালা সাকাও যদি ফাউন্ডেশন চেক খাইনে if it is possible double story খাইনানি চান্স দङবে will definitely extend it if not অন্তত 3 রুম ফুলবই মডার্ন একটা রেস্টুরেন্ট খুলগনানি ওর কাইসে স্কোপ দङ আরচিনি chief guest ni ja samani koina ni naiya no haite ang sak sak ni jano koyo ang kaite aishugo bukri sisakana nugo Khumulwng pakogo Tripura pakogo ya Kamalpur thang bhayo lama kinaro tam khaija nanai sak sak no sang koyo haite nang ai khaide ai and our CEO sahab also he knows we have very good working relation in the last probably 6 months. I think we keep chatting, we discuss on different issues. Dinimo is a very broad-minded and very innovative CEO in Khulukgwi, and I think day before yesterday I requested him asset file sign kayai bokrok kamno numbo bokrok hadiata khisi additional CEO zorano file thagni paisidi put your good brain for good work. We discuss. Chini CEO sahab jokhon agriculture department to state of Tongpuru, many innovative things he implemented. Orobo edisho klayani bagi bochai to bido. Jointly sometimes we discuss about project. Central government no bahike rohori project to bunai nenchi thai to rang. Borok Muslim फाइनाय आईएएस ऑफिसर फोरसे चेयार चक सासु जातिं नै आबुल बुखाखौ जों थांलायदो तिनि आं गोबां सालियो जतनो बेलाय हामबाय এবং मोजे तिनि मार्केट स्टल रिजार्भमेन्ट अमनो जेनो इफेक्टिवली यूज खायनानि आइ बुखाखौ तिनि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स लीडर्स साक्तार बायदि आर रां सब पेमेन्ट उलक फाइनाय बिसिबो there will be no dearth of planning and implementation. Khumulwng kachini busakni bukhatai. O bukhatai no जों protection marnai develop ma khainai borongni ritindo sosoli anga busak no solu kale Khumulwng kachini ritindo जोंमरो kamke develop khainai. Asunong sitong tini jotoro tawisha pai playa hambai afare ani ko gangoro no mothakchina hambai. Sudu tu tanga sini yang tabe chini deputy sarnang onor khainai sing bosai tongai o je komani amo bebad no kaisa khali nargun sing omono du tala khaije
দোকান ফালন খালাইনাय বাগै কারণ जों তাবো তুরুক তুরুক যেভাবে বেকারनि সংখ্যা বাঙাই दङ যতন চাকরি নাই সম্ভব নলা এবং जों বেকার বা বেকারিয়া ফানো जों थोंग्रों माने हाय फाल खोरों बावनानै नाङै दङ ताबो अ जागायाव শুধু जों सालारक सिमी दোकान নাই आबो गैया অন্তত 30% চিনি বুড়ি রমনাগো অবশ্যই সুযোগ নাंजाथों और गोबांमा শুধু চাথাই सिमिया চিনি गोबांमा ट्रेडिशनल চিনিनि सुबुंफोर फालिमाननाय এবং বননগুইতে বুইबो सोलों थांनाय কারণ তাকলাই যেভাবে ম ত্রিপুরা মথা এদিকে হাপাং ফাইयो যেভাবে খাই ও তাওনে বন পার্ক খুমুলুং পার্ক যে বরফ ফাইয়া আবো কোন বছর কোন আসে বরফ ফাইয়াবো আসে বরফ বাंखा একা তাবো মনতে নাইথ ক্লাইयो বরং संनानै जानानै आसुनानै जागा खायरि माखांखाय म त्रिपुरानि एक नम्बर पर नाय बनि बागै तैबार कक्साया बेलायखेनो म हाय बुद्धु और सिमिंजा इंगिया सारा त्रिपुरानि प्रत्येकति चिनि खुंथाय बारानो त्रिपुरा सा आमचाय रगो अमा हाय गोबांमा स्कुल ताबो चिनि म त्रिपुरा चिनि मथानि हापां फायो गोबांमा प्रजेक्ट यागन हारजाक दङ गोबांमा प्रजेक्ट बिसिंफोराव ताइबो गोबांमा कम्पानि रगो हायकेन खाबुन दङ प्राइवेट कम्पानि रग अमा हायनो नांनाय कारण कायसा जाति डेभलपमेन्ट अंकाय रां फैसा थांनांखाय अमा हायनो थाय जतनो हामबाय खुलुमबाय हाय का चंबरनो संबारेना एलमेंट दुवै तिनिनि चिनि ऑनरेबल चिनि डेप्यूटी सीएम बिनि बिसेतने जों तिनि बरको साबिर याफरे खांखाय ताइबो मोसां मानि पियाबा कक्रे अब जों नेक्स्ट खालायनाय अमा हायखनो जों मुक्त दंनाय अब हायजि प्रग्राम खालायनो थांगोन जों अब हायखि खालायनो नगै जों आबना साइट बायनाय तामनि बागै तिनारा मार्केट स्टक खायजो मंगे जों सायमारा ओय एसे हापाङा फायमानि थानाय 25 বছৰৰ সিপিএম रक शासन खाय थांपुरो अर जों बुसकाउनो गय दङ टेंगरा मेंगरा बेरा नक अब हायखिमान खायजो दङ पेबा वन सुबुं काहाम सामुं काहाम खायनानै दंफोरा अम हाय चिकन चिकन रगबो फुनु दिनो याग गया अबर बागै आं दिनै हामबाय मारवो दुकान काहाम करनो तमै मानानि हाय काय जों अरा दिनै 10 जे स्टल थांनानै बिसिनतैनो जों आसा दंनाय ताइबो बाखि नांगाय जारा जों अब तांगो बरकमा जों एलटमेन्ट माने बरबो जों ताइसे जुदि बाखि नांगाय जों एदिसे हाबामोन बिसिनतै जों अब ताइसा जों थांनानै बगै जों वन सुलायनाय सुरु अब सिमिया ताइबो वन सुनो नांगो दिनै आं आनि जे एदिसे हाबामोन चिनि ऑनरेबल चिनि डेप्यूटी सीएम बिनि बिसिनतैनो जों ताइसे वन सुलायनाय और जारा जे पिकनिक फाइनाय र पिकनिक सा फाइनाय र कारण अवश्य साइमन और जे जारा जे पिकनिक खायमान बिदि चिन और खुमुलुं पार्क नि बिसिनतै जों मतामत चिनि रेवेन्यू कालेक्शन नङै दङ आब्र जों साइमन एदिसे हाबा हाबा हाय रेवेन्यू माने दङ गाय और जारा जे पिकनिक सानाय रखनि बागै बरकनो कम से कम सङै सानानि हायको बरक फायै कुल जागा कायसा बरनो डास्टबिन जाते खालाय माने कागज पत्र बेबादनो हिरिं परे खाय डास्टबिन खिरि कांग माने जा हायको बरकनो कायसा मामै सङै जे सानानि मते कायसा नक व्यवस्था खालाय रनाय अबरकनो वन सुक्लाय अबरकनो जों खायमान खांखाय जों आबरकनो खायनानि बागै जों चिनि डेप्यूटी सीएम न कयनाय